الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 غرباء. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحبتي في الله, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In pupudjihan iwan sasanglitan tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala karena yari nasab kita niyo piagbak di hila namin maniu ti waktu supaya makarungog makahasil pengajian di program sin ad-da'watus salafiyah sin mudir natu kalasahan kan Syekh Muhaimin Syakili Nidaul Islam TV channel 50. So insyaallah subhanahu wa ta'ala tagnaan na to in programa na to in nasihat na to mahapon ini sin saray-rayaw pagtagna biya sin pagbasa pagtilawa sin Quran Muhammadiyah in mamasakato tanyo hambog na mga murid sin Mahad Moro Al-Islami way na ro kayong biyakan Ustaz Abdullahi Ditoyato. Falatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Alhamdulillah, ito na to diyo mungkin sa lingkat-lingkat iwan sa basahan tilawasin Quran. Alhamdulillah,
habiyaon lumatong kita niyo proper lecture pagbasahon indumihi kato nasihat mudir sin kita niyo kalasahan mudir sin Ma'had Mur al-Islami hamawdo niya aturan sin agama Islam hapag tawagon Isra wal Mi'raj. Falyatafaddal fadilatu mashkura al-Sheikh Muhaimin Shakili. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga palanggungan na agama Islam in kita niyo ini na yari na kita niyo haamuin bulan Rajab pagyanon in bulan ini hakabiyaksahan sin manusia namuna iniin paglalami-lami si mga manusia amuin laong ta labi-labi to di hula ta ini in pangadji antaren dun haun aturan kasin agama Islam in amuin paghinangan tarendi biasin mga amuin laong ta mag-celebrate kita sa pag-Isra wal Mi'raj. Damikian da isabihan si mga kaibanan na uno-uno na may pagsiselebrate si mga kita. Na ini mga katawte manghuran sa lugay kita matubihan amuin niniat ta in Rasul alayhi salatu wassalam amuin kudwa hasanata bat sabab dia kita sin Allah subhanahu wa ta'ala walakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah amuin biayta kita sin Allah subhanahu wa ta'ala yan ha Rasul alayhi salatu wassalam in amuin suntuan niyo sa rayaw-rayaw suntuan si mga tao amuin kimakahagad ha Allah subhanahu wa ta'ala ibang kimakahagad na adlaw akhirat. Na mga ini, mga katawte manghuran, tanto na sadya, subay inamoy pag-agamata, maun kita pa amin hinduan sin Rasul alayhi salatu wassalam, amuin hinduan, dahing ha amuin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sabab Allah subhanahu wa ta'ala yung tagda po sin agama, yung Rasul alayhi salatu wassalam, na amin diaak niya, magpasampay pa mga manusia, biya katun, taniyo ini. Dahil sabab ini, mga katawte manghuran, in makawa ta sadya ring Rasul alayhi salatu wassalam at tungod sin pag-Isra iban pag-Mi'raj in mga ini laong ta na may ta in Rasul alayhi salatu wassalam in siya piya panaw sin Allah subhanahu wa ta'ala salta siya po sin Allah subhanahu wa ta'ala hakalam Quran subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa amwat tu in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan amwan in baita sin Rasul alayhi salatu wassalam na in mga kita, mga katawte manghuran, tanto na sadya, sabay kita ito kumahagad. Wajib yato magparatsaya, kita sinamin ayat Quran yato. Sabab in ayat Quran, na wajib to, sabay kita mag-uno. Sabay kita amin kumahagad, wajib yan ng mga rukun sin pag-iman ta. Hambuok ayat sadya to, hambuok huruf, di mo pagkahagaran, dahil halaman sin Quran yaon, in yato, jukup na ito amin hikagawa taring agama Islam, mga katawte manghuran, agama Islam. Dahil sabab ini mga katawte manghuran, masi-masi in mga kami amoy magpatumtum kanyo sin hal ini. Bat sabab na in Rasul alayhi salatu wassalam tanto na tuod na kapag Isra siya magtupa Masjidil Aqsa rin Masjidil Haram. Dahil ini mga katawte manghuran tanto na sadya, bang sadya bukun amoy pamarat siya taiban amuin kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya asal yadto di kumahagad in mga manusia amuin wayroon pagparatsaya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin wayroon in pagparatsaya niya para Rasul alayhi salatu wassalam sabab na in kabiyaksahan sin amuin magkadto pa amuin Baital Maqdis in iyan humajat sila bulan hindi na humalihali rin dito pagdating magbingda sabab manaw rin hauno manaw rin haamuin amin kita manusia ordinary tao manaw kita matuhan matupauno madto pa Baital Maqdis iniyam kadukup hang kabulan ang pagkamukabot mad pa Baital Maqdis dengan uno dengan Masjidil Haram damikian dengan Baital Maqdis mo pa Masjidil Haram hang kabulan isab natin ya 2 bulan ang pamayad makawasin amin
ampay at tumakawa sin amuin tao magpapanaw. Sa sumagawa, in kawa sa sin Allah subhanahu wa ta'ala na yan dun hayan. Sabab Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanaw kaniya, dahing hamuin uno. Dahing Masjidil Haram, matupa uno. Matupa Masjidil Aqsa. Amunin nasabot halam sin kitab Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amo yan mga katawtay manghuran, inbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasus sin Allah, amo in nagpapanaw haipon niya, sin hambuok dum minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daing Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amo in kaya pagbarakat na maha kuliling sin amuin Masjidil Aqsa in amuin katan karayawan. Supaya pakita na mo Rasul alayhi salatu wassalam in mga tanda mananda sin kakawasahan na mo innahu huwas samiul basir. In Allah subhanahu wa ta'ala siya in Tuhan sangat makadungog, iban sangat makakita. Atin niya, way makalibon kaniya, way roon makatampan sin taingan niya Tuhan, pat sabab in Allah subhanahu wa ta'ala sifat niya in amuin makarungog. Sifat niya in amuin makarungog, sifat niya in amuin makakita. Amo na sa jabok kundi sin amuin kita, laong tamad Tuhan, na subay taga tainga. Subay amuin taga uno. Subay taga mata, ang pamakakita. Nen Allah subhanahu wa ta'ala, biyayta biyayta niya in amuin kahal in sifat niya makarungog, iban makakita. Makarungog, iban makakita. Inya turit na makawistiyon, bat sabab in Allah subhanahu wa ta'ala, amo in nakabidda ding hakatan, amo in piyapanjari niya. Laisa kamislihi sayun, huwas samiul alim. Wayruun sabanding sin Allah subhanahu wa ta'ala, hang sulag unuun. Hakatan pakaradyaan, way. Hakatan pakaradyaan, wayruun sabanding sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwas samiul alim. Siyara isab in Tuhan, amo in makarungog, iban labi makaingat man Tuhan. Makaingat, iban makarungog. Amo yan in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan na mga katawtay manghuran, na in mga ini, laong tay mga katawtay manghuran kaibanan na to, maman sila hidayat tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in mag-uno, amo na in mag-celebrate bang maabot, in amo in pangandal nila, huna-huna nila, amin ha, kauhaan tagpito kasubangan, sin amin, amo in bulan Rajab, na in ini mga katawtay manghuran, wayroon na hinang sin Rasul alayhi salatu wassalam, wayroon da isab na hinang sin mga kasahabatan. Sa amo na sadya, namarat saya in mga kataan kasahabatan, namarat saya in aming kataan, amuin, nang ngaku ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin amuin, nagkakahagad sin in Rasul alayhi salatu wassalam, daag sin plantarabul alamin. In mga kafir, damikyan da isab, nagkupur na sila madtuwihan. Pag-ingat nila sin aming bihadto na wayroon ni Rasul alayhi salatu wassalam na nawag-tawag tawat karikamuy ini. Sa pagdatong niya pa Masjidil Haram, amin uwi na rin pag-Isra iban pag-Mi'raj sa matubihan na dahil dito siya limilingkod halaman sin Masjidil Haram, biya pantun amin laong ta in siya lonely. May tato siya lonely, sabab kaya ingatan niya, pagbayta niya mga tao, magkahagad ka niya, di magkahagad. Sabab na in kabiyaksan si mga tao, uno yaun, amuin hang kapulan, madto hang kapulan mo eh. Nain ini, amuin sulang sin pangadatan bantuhan, sabab sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tagkawasahan hayan. In Allah subhanahu wa ta'ala, na piya panaw niya madto, piya abot pa Masjidil Aqsa, sampay panakad pa amin, pitong lapis langit yaun, in Rasulullah salatu wassalam, nakad siya pa Sidratul Muntaha. Amuyan in amuin kahalan sin amin uno ini. Sin amin pag-uno ini, pag-Isra ini. Pagdatong niya mga pamakka, nalunli siya rin dito hadto. In miyadto kaniya magtuoy, amo na ni Abu Jahal. Ya Abu Jahal. Laong sin Abu Jahal magtuwihan, pisay in jadid, uno. Biya pangudyo-udyo sa din namin ungan to. Aon na isab laong napakaradyaan bago. Sabab kaya ingatan nila yung Rasul alayhi salatu wassalam, uno-uno yung hiwahi mong pa Rasul alayhi salatu wassalam, may pasampay kanila. Dahil nga sabab yato, pagkakita ni Rasul alayhi salatu wassalam, biyak lonely madtuwihan, sabab huna-huna sin Rasul alayhi salatu wassalam, mayroon sa inong kahagad bang kuwaitaan ng mga tao kupuri ini. Bang kuwaitaan, nakiyad do magtuwis mo nun, siya Abu Jahal. Aun na isab laong nabiyak mga pagkaradyaan, bago kikasuy-suy mo kamo,
Nalaong unulaong sin Rasul alayhi salatu wassalam naam, aun laong niya. Usriya bi al-layla ilal masjidil aqsa. Pag-ubos laong ni Abu Jahal, kaya panaw kumyanaw ko matmiyado ko pa masjidil aqsa, bihaon, yari rakaw bihaon. Yari rakaw bihaon may painsubo. Sinamin uno. Sinamin nakauwi na kaumari. Nalaong noon. Uno lang sin Abu Jahal, ikabisara mo yan mga manos siya. Ikabisara ko lang. Naam. Ikabisara ko yan. Sabab na amwad to inamin naghapin. Amwad to yung pagpapanaw ka ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ini mga katote manghuran, amo in tiyawag magtusin Abu Jahal in mga tao, amo in nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isablaong na aon undis bago. Sabab na in undis ini amin himumungan wirong kabunalan. Yari na isablaong na matrihan aon ibayta sin Muhammad alaihi salatu wassalam. Lampay miyan in nabi kabayta ko lang na pauno pa mga tao. Wayroon amuin pag-ano di ako mabuga bat sabab amwad to in naghapin amuin sin amuin dum ini. Na ini ni mga kataw tay manghuran miyawn na magtuy. Ramikian ni mga tao amuin paon pag-iman miyawn da isab di mungog na matuyhan. Sin amuin bayta bago yaon matuyhan. Namo na in uno amo na in piyapanaw aklong sin Rasul alaihi salatu wassalam kabi dayon di Masjidil Haram at pa Masjidil Aqsa pag-ubos na bihaon yari na ako. Yari na ako sin uno. Ini mga kataw tay manghuran, in mga kafir, amoy mga tindog kay Abu Jahal, inyad tukatan ng himuting. Nang himuting sila matubihan. In mga tao nagkakahagat sin kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtuy sila miyadtukan Abu Bakar. Magtuy sila miyadtukan Abu Bakar matubihan. Laong nila matubihan, pagdating nila matubihan Abu Bakar, in Rasul alaihi salatu wassalam, nagbayta siya laong niya matubihan, nakapya pa na siya sin Allah ta'ala pamasjidil Aqsa rin di Masjidil Haram pag-us yari ra nakauwi kato bihaon ini nalaong sin Abu Bakar katkalahada uno nakaiyan ni Rasul alaihi salatu wassalam bihan laong si mga muslim bariman laong naon nalaong niya bang in Rasul alaihi salatu wassalam nag-iyan bihan pagkat sadak amwat tu in bunal laong ni Uy lang si mga kaibanan ba amin uno mga muslim matubihan mga bariman kumahagad ka lang na magtusin biyado lang noon kumahagad ako lang na sin labi pamalayo deng hayan kahagaran ko lang na hibayta sin Rasul alaihi salatu wassalam in lauman sin pitong lapis langit iban lupa kahagaran ko lang na matubihan in aming katanon noon dahil sa babian mga kataw tayo manghuran in Abu Bakar kiyanganan Abu Bakar as-Siddiq dahil ini mga kataw tayo manghuran bang tabiak kitaon na wayroon pag celebrate sinamin pag-Mi'raj, wayroon magpag-unwad to sa kita na subay kita amuin tumay matod kumahagad sin aun pag-Isra iban pag-Mi'raj. Sa arta piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala burak piya pangura in Rasul alaihi salatu wassalam in amuin hambuk tikang niriin nin abutan sin pangatod niya. In amuin kasay sin amin uno. In kasay sin amin burak sin uno. Na ini andeng kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapakatuan to kagausan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatuunin Muhammad alaihi salatu wassalam biduni burrak misan wayron burrak kagausan sin Allah subhanahu wa ta'ala mapakatu sin Rasul alaihi salatu sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul alaihi salatu wassalam at pasidatul muntaha bidunil mi'raj daing hawayron hagdan in amin uno mapakatu kawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa may tayad to ya labay siya rin amin burrak inyad hambuk yan panghindo kato suway amoy inin tali-tali mantibihan hambuk yan panghindo kato mga kataw tayo manghuran panghindo hakatan manusia bang kau mag-travel din dun halaha espesyon suway kau magsakat bukan kau lumupad sa baran-baran suway kau sumakat bat sa pabisan ni Rasul alaihi salatu wassalam hakagausan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakadtuon pa Masjidil Aqsa biduni burrak pirahan da siya burrak sin Allah subhanahu wa ta'ala biasa katha burrak ang pasya piyakadtu inyan panghindo dakula kadto taniyo bang kita mag-travel ha space na subay kita uno sabab duweng-duweng yan pakaradjaan duweng-duweng pakaradjaan sin amin dagat biyabahagi yan katan sin Allah subhanahu wa ta'ala duweng pakaradjaan di hagimba duweng di sa amin pakaradjaan doon na espesyal duweng pakaradjaan dito at taas sin unad doon ini mga katawten manguran wajib kita subay magparadsaya bang di na makupur kita sin uno sa in pag-celebrate bukon yan hinang sin amuin tao amuin na maratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pamaratsaya matan iban bukon yan hinang sin amuin mga tao amuin din mga kasahabatan wayroon nakapag-celebrate Abu Bakar, wayroon nakapag-celebrate yung mga Muslim dahil doon haamuin Makkah sampai pa Madina, wayroon sila nagkauni. Dahil ini, matu-matubihan muna piyak-ikhtilapan dahil sa mga ulama.
Laong si mga ulama matubihan ha uno. Ha amuin amuin Jumadil Ula, tawa Jumadil Akhir laong siyang kaibanan. In mataud-tuod amunin bulan Rajab laong niya. Amo yan imasfor matubihan bulan Rajab salta kauhan tagpito kasabangan. In yan pag-ikhtilapan di adis sin pagbata panghu nato Muhammad alaihi salatu wassalam ikhtilaf di sabi mga ulama. Laong sing kaibanan nabukon amin ang putag duha kasabangan. Laong sing kaibanan amwad tuin pagbata Rasul alaihi salatu wassalam uldo lang ta amwad tuin baita si mga uno si mga amuin si mga amuin majority. Na ini mga katawte manghuran na mataud-tuod matubihan kakahinang singkatot nito. Na mga ini suway tatoy namin aturun tatod, unuin narasin Rasul alayhi salatu wasalam marikato. Hawak to sin namin pag-Isra niya, hawak to sin pag-Mi'raj niya. Uno, kagayad na sa Japya katupya pagpasyal, bukon niya ito mga kakawtin mo. Muna, in amuin, para kala sa bahayang, amuad turid tuhadu piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dito hataas piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin sambahayang na amuin in subay parehalaon ta sabab amuad tuin aming kahampitan tareng pag Isra iban pag Mi'raj labi-labi tuod man tuya amuad tuin kahampitan sin kita bukon kita mag-celebrate bukon kita maglugpas sin amin altar tanto na sadya mga iyan mga katawte mga Quran na maitong kita naglugpas sin amin pangalta tanpa naglalangin ang Allah subhanahu wa ta'ala ayaw magpangusiba in pangusiba ini man tuyan amuin uno amuin hipag na pagkamuin alta mo, habukon amuin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain iyan din mga bukon aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yung mga katan bar iman, mga kasahabatan, wayroon yan kaingatan nila si mga nag-celebrate in sila hambuk din kanila matuyan. Way, damik yan, in katan, madshab upat yan pagyanan tayan, wayroon da isab nakapag-celebrate, bukon laong tamatubihan, na Imam Shafi'i. Imam Shafi'i Allah, Masya Allah. May kita nuruk mag-uno kan Imam Shafi'i. Why tuhan nakapag-celebrate matubihan ni Imam Shafi'i. Sin amin pag-Isra wal Mi'raj sabab ni Imam Shafi'i di murungog tud hamuin panghindo sing kitab, ibang panghindo sin Rasul alaihi salatu wassalam, iban sin mga amuin kasahabatan matubihan sabab sin uno amuan in mga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kaya rigdaan sin Tuhan, nagrigda da sab sila. Nabang kita himinang dumugaying deng hamin uno hinang ni labi sin sa kaula-ula bukon kita rigda sin uno sin amuin kakahinang amuin hipahinang kato sin Rasul alaihi salatu wassalam na hindi kato mga katawte manghuran mataod yan mag-iyan bukon naman sa bang katao mataod mag-iyan magtubihan mayta di niyo kaingatan ni suratul Isra yan uno alaman sin Quran baitaan ta kamo hinduan ta kamo man man kamo niyo kaingatan niyan. Na iniyan mga katawte manghuran, bukon Muslim inta ulit makaingat hayan, hindi makaingat. Sa para yawat din panghati mo matubihan tay manghudkod. Sabab ini bangkaw mag-uno ka agi matubihan laom na yan in suratul Isra wal Mi'raj. Sa wayron sanda akan matubihan pa pag-celebrate ko sin pag-Isra iban pag Mi'raj. Na in makaiyan bihad to amin laong niya amuin yaon na sabot, may tatari mag-celebrate, yaon na sabot. Wayroon pang hilo din doon haon na may pag-celebrate kamuway. Sa biyaitaan sa kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin piyapanaw niya Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan Masjidil Haram, madto pa Masjidil Aqsa, hawak amin daw yaon. Lain ini, in mga tao imiyan bihad to, in yadto, in dalla ala sa inlong simbaha sa Arab, wa in nama yadullu ala killati fahmihi. Manunjuki ato sin kulang ang pamaham niya. Wajib, subay siya mga di, wajib subay niya amuin ingatun bukon niya sa buton sa jen subhanallah ji asrabi abdi may ta dure kita sin Allah subhanahu wa ta'ala haunin pang hindot na doon pag-celebrate ka hauno in mga uno yan lain yan manunjo kibang ka imiyan bihad to nagpahati ka sin kulang tuod in pamaham mo tuan akan na suway ka imingat mga ji sin amin uno yan lain ini mga katawte manghuran inyad to na wajib kita subay mamarat siya hambuok huruf saja, hindi mo pagkahangaran alam yan sin Quran, inya tujukop na to ikagawa si manusia deng hamin laong ta ka Islam. Labihan mga katawte manghuran, ingkahalan sin amin kita ini. Na mari kita pa amin uno, mari kita pa amuin biatan Abu Bakar. Laong tamatuhan nahinang siya para sa papansin kaya uno niya. Amin kaya rang lay kaniya matubihan Abu Bakar as-Siddiq. Sabab sin
kumahagad siya magtuwihan. Bang aun na baita sin Rasul, kahagaron niya, way pag-unwed to, way pagduarwan niya bihan, way pagkalun niya, kahagaron niya. Sabat niya na, bang nag-iyan in Rasul, amwad to imbunal. Laong si mga kaiban natin mga bar-iman, kung kumahagad ko sin baita bihad to, laong sin uno, basta laong nabiyayta sin Rasul alayhi salatu wassalam, ak kumahagad ako o mino ak abaad min hada. Labi pa man malayo dengan hibay-ta niya. Kahagaron ko ras bat sabab kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kahagaron ko invite sin Rasul alayhi salatu wassalam sin unin halaman sin pitong lapis langit iban lupa bat sabab in Rasul na amwad tu in hiwahi kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala ni baita kato. Dengan sabab yan subay kita magparat saya mga katawte manguran bukun in pag-iman tamatubihan yan harulang bukun matubihan in uno. Bukun yan harulang in aming pag-iman tamatubihan. Bukun harulang ipag-iman tamatuhan sa amuin pamarat sa sin amin pangatayan ta haamuin kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In narasin uno sin Allah sin Rasul alayhi salatu wassalam amuna in sambahayang iban sin uno ni mga kiyakita biyayta kato sin Rasul amwad tu bang katuyakan in biyayta kato sin Rasul alayhi salatu wassalam nado pagtuyo kabiya sin amin hinang matuyan sin amuin kita sin Rasul alayhi salatu wassalam halam kakuyakan amuin halam hamut sarayaw-rayaw pag hinang kaw sin amin bihad bang amuin makabuka-buka na matubihan ando anib kaw ring hayan bat sabab kita tu piya niya ta tu dito sin Allah subhanahu wa ta'ala piya kita Rasul alayhi salatu wassalam piya kita Rasul alaihi salatu wassalam sabab na mga katawte manghuran in kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinamin piya nga subuhan siya si mga tao kupur den dunhaw na mga nagpakad na pa Masjidil Aqsa na piya nga subuhan siya bang kawun na nakakadto pa uno nakakadto pa Masjidil Aqsa na biya diin mga uno katan lawang ini mantuhan katan uno biya diin ito pilain lawang pilain uno tandawan mantuhan atawa dapit pagkainin namin lawang pagsisuran katantan sin amin hantang sin Masjidil Aqsa mantuhan amuin biyayta sin uno biyayta sin piya nga subusin mga tao kupur Rasul alaihi salatu wassalam kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin amuin paminta-minta sin Allah sin Rasul alaihi salatu wassalam sabab sin naway siya bukan kiyadto ni matuhan pay gabihad bis kay matuhan bukan kiyadto nila niya matuhan mag-uno bukan mag-itong sin lawang bang pila matuhan minsan ako ini bukan na ako nakapila naghaji di kura kaingatan in taod sin lawang si Masjidil Haram ing kaibanan matubihan mag-itong sin hag matubihan di nila ra kaingatan bang pila in hag sin uno sin aming Masjidil Haram nasa in Rasul alaihi salatu wassalam kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala piara tung mong Rasul alaihi salatu wassalam in amuin Masjidil Aqsa uno in hipangasubo nila nayaw ni atun sin Rasul alaihi salatu wassalam in iyan mga katawte manghuran bang huna-huna mo matubihan uy may taad tubihan parat sayahan kakawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ala kulli shay'in qadir ay ikaw tud maghuna-huna matubihan uy biya di ining kaunit mga bihad ko kitaanin uno biya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul alaihi salatu wassalam in aming katan sin amin hantang sin Masjidil Aqsa bat sabab uno-uno pangasubos mga tao ito jawaban nila nakaiyanin namin bakas nakantubihan na laong niya kataan simbiyayta niya mo dyan laong naman tubihan sa malangkan intugas sim pangatayan nila wala daki mahagad in mga tao nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala amuan in amuin nahinang problema si mga manusia amuin di kumahagad nisan pa amuin niya unabiyayta sin aming Quran na wayroon bayta dunhan wayroon panghindo dunhan amuin laong tapapagsilipiriton kita sa in panghindo dunhayan amuin hipa papangakuhanan ka matubihan in amoy perdo sin Allah subhanahu wa ta'ala sambahayang amuin dayang hakay man uno kay man rakaat na abot palima rakuman matubihan sa nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ulong ka to umat Muhammad alaihi salatu wassalam in yadto sibu daiban sin kay man matubihan in pahala niya in amin 5 waktu yan matubihan biya dak amin uno biya dak kay man waktu matubihan in amin uno yan baba sa sin Allah subhanahu wa ta'ala in iyan dahil ha-request sin amuin Musa alayhi salam bat sabab paglaog na rin nga sidratul muntaha matubihan mong pauno paamin kiabutangan sin amuin Musa alayhi salam doon hamin langit ikaunom ya subo sin Musa uno na yun uno kay mo uno in amin piardo kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala beta na piardo ka ko Allah subhanahu wa ta'ala ibang sin uno mga umat kay man sa bahayang kay man waktu in amin uno kahit man waktu namin perdo kako Allah bang biya kato laong si Musa
balik kau patuhan mo pangayo kau kagaan. Sabab kaya sulayan ko tuyod mga Banu Israel. Labi makusog din sa umat mo. Di yan kagausan sa mga umat ko. Pati mga Banu Israel, di makakaos simbihan para makulasog sila rin ang mga umat mo. Tumbang balik matuhan, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diagdagan 5 matuhanin uno. Sampai pa amin 5 nabot na pa 5 rakuman, pabalik kun pasin Musa matuhanin uno. Pabalik kun pasin Musa in amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biak maluman na ako pa Allah Ta'ala matuhan, mangayo naman kagaan sin piagaan na ini. Na ini adu piangakuhan ko na matuhan iban si mga umat. Inhati niya mga katawte manghuran. Bang kita rin amoy tumunay sin sa bahayang 5 waktu yan, inyad to mga katawte manghuran, ando piara patanten uno in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apiang akuhan niya na matubihan, iban sin mga umat niya. Piya sin sa kaula-ulayan kita matubihan, bukun umat sin Nabi alaihi salatu wasallam, bang kita rin mga kuhayan, na mga katawte manghuran, bukun kita mag-celebrate sa tumtuma inarasin Rasul, amunin piyardo ka ito matubihan, amuin sambahayang uno yan. Ini piyag ikhtilapan pa si mga ulama. Laong sin mga kaibanan, hangpo hindi agdan. Sampai nakapinhang po, dakuman balik pa si Musa, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na intiyo nga na sabinhang po na hinang 5 matuloy. Ngayon iyan, mga katawte manghuran, ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siwu da pahala, iban sin kahit man waktu. Inami pahala sin amin, tiap-tiap ang katawren kato, mahinang tayo 5 waktu yato. Ngayon ini, mga katawte manghuran, kaya kitaan pa, piya kita pa sin Allah subhanahu wa ta'ala si minuit ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya labayan na mga tao, amuin, pag-unon nila, pagtukunon nila yung nila maduyan, pag ululubakan si Maso, sila ba yung sumubaran nila? Matapok yung nila, ito na magbalik maduyan. Biya-biya na sa jardin, hinang nila, wayroon amuin, hinang nila rugay. Nakaasubo in Rasul alayhi salatu wassalam, Jibril, unuin mga tao yan, may tayang bihanin kahalan nila. Na along sin Rasul along sin Jibril alayhi salam, amuyan in mga tao, mabugat in nila, umanduk, sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin amin sambahayang perdo kanila. Natabiya yaw mga katawte manghuran, in mga amuin mag-uno, in magsiselebrate, kamatauran matubihan, di yan magsasambahayang. Kamatauran, di magsasambahayang. Tarikus sa laing kamatauran matubihan. Na mga katawte manghuran, manawag tawag kami kaniyo, ando kailutin dogan ni sambahayang sabab amuyan in amin uhanan singkatan amuin ibadat wayroon sambahayang wayroon matiguma ibadat sin tep-tep ang katauren ka sabab biyata yan sin Rasul alaihi salatu wassalam awwalu ma yuhasabu alal abdi yaumal qiyamati as-salah hapanagnaan maduyan adlaw akhirat amuin panagnaan bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala ipun niya amuna in sambahayang ulong pakato sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy piaon nan pakidamin mga nawapil, mga tatawo matubihan, dengan mga sunnat. Iniyan, may tayan piaon pa matubihan, inyad to hasupaya matubihan, mga aon kulang sin sabayang mo, hikatapal, inamuin mga sambayang mo sunnat yan, paamin uno. Hakan na, ayaw ko mabaisa ba sambayang sunnat, aon dengan mga kaibanan, na amuin biya mga ikat-ikat doon na sa ukat ng mga sunnat matubihan. Sa lalong sunnat na matubihan. Tum-tum mga yate manghud ko, bangkaw na sunnat matubihan, ang pamutiud inyad to mahikabatal sin aming kakahinang. Mabatal ito sabab simpa mga sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Diya sa upama, magsambahayang kawri na kamisan mas sa amin ayat Quran po asling at patiha long asaldap sa unura, asalda sunnat na matubihan, inyad to mabatal namin sambahayang mo mga katawte mga malainkan bang mo kaya lupahan na ayaw pasunat minsan in amuin rukun niya mo kaya lupahan matubihan pagantian si sinuno sin sujud sawi bang mo kakaidway ron na ketumtuman nalaw na kau ingat tubalid ni namin kakahinang mo na amuyan mga katawte manghuran in amuin sambahayang matubihan amuan important sabab biyata sin Rasul alaihi salatu wassalam awwalu ma yuhasabu alal abdi yaumal qiyamati as-salah amuna in sambahayang in panagnaan bistahon dahil ron hayan magbista Paija saluhat sa iro amali. Paija pasadat sa iro amali. Bangkaw nakapas na ron hauno, haamuin sa bahayang yan matubihan, kapasan mo nakatan. Correct na yung katamang mga magtis. Makapas na kapagpuasa, makapas na kapagjakat, makapas na kapaghaji, misan kawala na kahadji, mga katawte manghuran. Iyan mga katawte manghuran, ulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkaw ka nagkulang matubihan sa bahayang mo.
ang parit na makatapal ng mga tatawo mamatuhan, ng mga nawapil mamatuhan. So, malisod ako sa miminangat. Inyat to, makaulong-ulong ko. Sabab, misan ka magpupuas sa mapil na kao. Misan ka magjajakat, mapil na kao. Misan ka maghaji, mga nakapilan na naghaji matubihan, bang kao rin maghihinang sa bahayang na ayaw na kao matubihan, magulat-ulat sin kakainang mo. Di yan tumatay masinawala subhanahu wa ta'ala. Namataod para hindi katiin matubihan. Mabaya maghaji, sadi mabaya magsambahayang. Tando mga katawtin mo. Mahal ka to, di namin sambayang. Ba't sabab yung tanda niya, subay naghamatungan ni Allah subhanahu wa ta'ala ibang sin Rasul, ang papiyardo sin Tuhan Terabul Alamin, Rasul alayhi salatu wassalam in sambahayan. Katan piyardo, in yan piyara Jibril, mari, palauman sin dunya ini, piyabay taap mong para Rasul alayhi salatu wassalam. Ada pun in amuin Isra, in uno, in amuin sambahayang, naway unyad to amuin laong tamatuhan uno. Wayroon niya tulaong tamatulihan amuin piara Jibril mari para Rasul alayhi salatu wassalam. Yat tumanunjukin na amin panganal sa mga tao jato, inyat tumanunjukin na amuin halga sin amin sa bahayang. Na bihan mga katao tayo mangkuran, in amuin uno, in amuin kahalan sin kita, in amuat tuin unhunta. Amuat tuin amin kawaon tamatulihan, amuin naraka, kahampitan kisin kita. Bukan kita mag-celebrate. Natabiya yaw besin na siya lagi ko. Matao din namin mabaya mag-celebrate matuan. Sa di mabaya magsambahayang ando nalusong nakautuan. Nalusong nakautuan matubihan bang mo kawre magsambahayang. Ubusain pangalta mo matubihan di datay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gaman na makabinsa na kay mo mga kataw tayong huran. Bang bukun amuin hinang sin Rasul alayhi salatu wassalam, bukun hinang si mga kasahabatan, may ta kita magadisin hinang si mga kasahabatan, sabab in sila, di magbutas dengan panghindu sin Quran, di magbutas dengan sunnat sin Nabi alayhi salatu wassalam, bat sabab biyabay ta sin uno, sin Rasul alayhi salatu wassalam, amo insubay kita matubihan, doon hayan magpapugna matubihan, hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, sunnat sin Nabi alayhi salatu wassalam. Ba't sabab in mga ini, mga kataw tayo manghuran na nagbayta ni nun. Biyayta sin Rasul alayhi salatu wassalam. Painnahu may yais minkum pasayara ikhtilapan kasira. Bunal to, bang aon pa mabuhi, dahil kanina puas dahil kamatay ko, tanto kasakupan niyo ng pag-uno. In pag-ikhtilap matumari sa mga tao. Na ini, asal yan, biyayta sin Rasul alayhi salatu wassalam. Amuin, sampay maabot kapituan tagtu, in umat ini. In mga umat, amoy mga uno, mga Yahudi, naman kapituan tagdua. Damik kian da isa matubihanin uno. Kapituan tagdua matubihanin amin uno. In uno, in amuin umat sin Rasul, biyaytaan sin Rasul, uno yan katan. Pasayara ikhtilapan kasira. Ini hati ko pagpajukup sin amin uno. Pagpajukup sin tumpukan matubihan sampai pa uno yan. Sampai pa kapituan tagdu. Nabiyayta sin Rasul alayhi salatu wassalam, kulluhum pinnar illa pirka wahida. Malainkan ang buhok na pirka madukan. Amo na intao, nang gagayunggung, haamuin, hinduan sin Quran, iban sunat sin Nabi alayhi salatu wassalam. May taadto, sa babiyay ta sin Rasul alayhi salatu wassalam. Painnahu may yais minkum pasayara ikhtilapan kasira. Paalaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasidin. Min ba'di, al-mahdiyin min ba'di. Wa agdu alayha bin nawajid. Bang kamu makaabot hayan, na ando bang kamu badas hindi malaon, paalaikum bisunnati. Wajib kamu manggayunggong na sa jaron, haunok ko, hasunat, aturan ko lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban sin aturan sin amin upat uno yan. Amuin upat sahabat na tubihan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ibn Ali. Na amo na sadya bang kauno, ang mga siya, na Abu Bakar, tao ay sangi-ingi tao kanila. Sabab hindi sila magkakakada Quran. Hakan na mga katao tayo manghuran, naado tangkis ko rin ang mga tao yan. Ayaw ko ito mainda matubihan. Ba't sabab yung mga iyan, mami pilak matubihan. Bihin ko sin amin pilak nila. Maman ka kumhakadda sin amin kakahinang amuin sin amin mga siya. Na mataod na yan, dahil hindi ka ito. Mataod na. Aon ka iba na matubihan, dahil ang mga tao makaingat. Iyan na. Why ba ito uno? Makaingat siya matubihan sa amon na sadyang panganali, maingat siya. Sin amuin uno, sabab matad dyan manunjoki matubihan, may ta ko makatugila mong paon, sin sulang sin panghindo sin Quran. Kaya ingatan mura, yung mga si ayan, na kulang in Quran, hapangitikad nila. In kita bariman,
nagkakahagad kita matughan simbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inanak no nadjal na jikra, o innahu lahafidun. Kami nagpanaog sin amuin Quran yan. Kami ra isab imamarihala sin aming Quran. Bukod biya si mga kitab na kauna, si mga Taurat, si mga Injil, yadto wayroon nami pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Le. May taadto wayroon pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab aun expiry season nila man tughan. Magka-expired namin kuan nila. Pag abot sin namin Quran, expired katani ng katan kakitaban na kaunad to. Dahil Taurat, mao pa Injil, expired na to katan. Mao na katan pa aming Quran ni namin pamarat sa sinong. Dahil Quran, may tado parehala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Quran mga kataw temang huran, wayroon na kitab panaugon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na rasul daakon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabab yan, subay halang pamarihala, bata mo rin uno, hindi mapinda si manusia, inamuin Allah subhanahu wa ta'ala mamarihala. Bang manusia ada pagkahinay mamarihala, na wayroon. Wayroon matuhan. Pindahon na sin namin mga manusia, biya na si mga amuin Bible bihaon ini. Tahon-tahon magpinda. Nahauno ko man tuhan. Pag-aga mabimbihan, tahon-tahon magkapinda. Dahil ini mga kataw temang Quran, amuanin namin uno. Amuin makapilig dukato na hindi ini. Amunain namin panganar ta Muslim, simbukon sila Muslim. Amunin panganar ta matuhan, nang ngaputsin panghindo sin Quran, kiyokupur nila yung Quran. Sabab yung kaibanan matuhan yan, amuin, kaya lawaan law namin uno. Biyogit Abu Bakar yan ni Umar, inamin sura wilaya rin unahan. Ini yan itipak ang katan siya. Dahil nga mga uno matulihan, amuin kulang labit tunga matulihan, in Quran ta matulihan, kulang hangpo kajud. Sabab in panganal nila kapatan kajud. Aon pa rin nga mga tiw-tiwan dahil nga mga pangsasiya, in amuin Quran ta niyan 1/3 na kuman, in 2/3 na lawa. Nahauno na ba yan? May tado kita makupur. Sabab in baita sa Allah subhanahu wa ta'ala, inanak no nadjal na jikra. Way nalahu lahapidun. Nahauno matuyan. Siya nagpanaog marugay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pabayta ako no sila bang, aon nagpanaog marugay ng Allah subhanahu wa ta'ala. In nagpatuturon sin Quran, amunain Allah subhanahu wa ta'ala. In namarihala, amura in Allah subhanahu wa ta'ala. Bang manusia, punon mun jini ban uno. Mapindara siya namin manusia. Pagka inila matuyan, amuin, yari hala nila yaon. Kita mo matuyan din kato, jajagahan na sin security, katakawan din bangko. Sabab sin manusia sadya matulihanin namin uno. Manusia matulihanin namin nagparehala. Na, in Rasul alayhi salatu wassalam, kaya paglayin sin na Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hamak ka, matupa Madina, hapaan sin katang kiler matulihan doon na uno. Halaw man sin amin, hula katanan sin amin binaybayan niya, yaon katan himahapa matulihan, sabab imaksud nila patayon ni Rasul alayhi salatu wassalam. Kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na hinang si mga tao yan. Way tuod na hinang si mga tao yan, but sabab in Allah subhanahu wa ta'ala amin na marihala Rasul alayhi salatu wassalam. Naroon na ini mga kataw temang huran, aon pa yan, karangugan mo matulihan. Dahil ha mga nangaku alim mo, mga kumbi alim. Bukod dahil sab sila matulihan, dahil ha mga alim matulihan. Ba't kuno ini Muhammad ibn Abdul Wahhab, kanan imiyan, mga wahabi ba yan? Nalaw na ini Muhammad ibn Abdul Wahhab, bukod alim matulihan. Nainyad to mga kataw temang huran, nagpahati siya sin siya bukod siya alim. Sabab in alim matulihan, makaingat in Muhammad ibn Abdul Wahhab, na alim siya rakula matulihan. Sabab kabla bulog hiya asara min umrihi. Kad hafizal Quran. Nabalik na matulihan ng Quran. Kaguruhan bihawon. Wayroon saan hang katao. Ito minsan puno ni nabalik nila matulihan. Habiya na hanlaas nila matulihan. Habiya na hinilaas sin mga kaguruhan ini. Wayroon yan napakabalik sin Quran. Sinamin ununad. Sa Muhammad ibn Abdul Wahhab madto, bihan yadto uno na. Way pamiabot hang po taon ng umul niya, balik niya na yung Quran. Piangadji niya yung pikhi, piangadji niya yung sunnat si Nabi alayhi salatu wassalam, hamasjid si Nabi alayhi salatu wassalam. Ibandayin kan hamin ama niya matuhan. Sabab alim dakulain amin ama niya. Sa amo na sadyain amin Muhammad ibn Abdul Wahhab, amuad to inamin kiwan niya to matuhan, piabalik inamin panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sa kitab al-Quran. Piabalik in pangitikan si manusia, mong pangitikan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang kabayaan sin Rasul alayhi salatu wassalam. Sabab nahinang naman tumaribihanin uno. Akan nan mataod aon na yan ng mga asaira, na iyan, puno yan, no? Amo na wala kimhagat kan Muhammad ibn Abdul Wahhab. Amo ra in amo kimhagat kan Muhammad ibn Abdul Wahhab. Amo in bakas namimig kimhagat kan Muhammad ibn Abdul Wahhab, nakabatok sila mo pa akida marayaw man yan. Na makarungog ka bang dihakato lang ta mga alim, imian bihad to. Ini Muhammad ibn Abdul Wahhab bukon siya alim. Na inyad to
unwad to sa matuwihan. Laong kumatuwihan wa indalla ala sayin wa innama yadullu ala jakli al-kail. Amwad tin uno. Bang aun imyan bahati Muhammad Ibn Abdul Wahab bukan uno, bukan alim, in iyan manunjuki, in nag-iyan yan, bukan siya alim. Sabab, innama ya'lamu aliman, la ya'lamu aliman illa alimun. Wayro makaingat sinamoy niya intao yaon alim makaingat amuray sabihin alim biya kaniya. Nabang niyari kaingatan ni Muhammad Ibn Abdul Wahab yadullu ala jahlihi ala killati ilmihi amwad din uno. Bukon niya dikataas kaniya kan na manawag-tawag ka mga tao temang huran amin nagdarawa maingat na ando kaylo bang kamu mabada si ma-recognize kamu rin mga uno dahil mga alim na pauntulan niyo namin pangitikad niyo. Ito nga ni Muhammad Ibn Abdul Wahab. Agad ka majority si mga ulama halaman sin dunya ini. Amin itong nil Muhammad Ibn Abdul Wahab. Mujaddid hawak tuniyad. Ito sinamin uno. Mujaddid sinamin pag-agamin. Hati na si Mujaddid ini. Amin pabalik ko ng panghindo sin Quran. Pabalik ko ng panghindo sin Rasul alaihi salatu wassalam. Maun pa amin biya sin masa sin Rasul alaihi salatu wassalam. Ada punin namin mga uno. Na imiyan kita matubihan bukan alim Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ando tubu ilallah. Tubo ilallah ayuhal ulama. Amwad tu ini kapaita ko sa jaman Tuhan sabab na maitong kamu matuhan. Sabab la ya'lamu aliman illa alimun. Wayroon makaingat matuhan sin intauyan alim amuray sabin alim biya kaniya. Amurado sabin mga uno. Dahil niya tu bangyad tu amin biya mga kuanon ta unon tun hati sin bisaranen. Daya dulu ala jakli al-kail. Manunjuk ya kaawam sin taon nag-iyan bihad. Pakan na mga kataw temang horan pang kamu na kaiyan batin Muhammad Ibn Abdul Wahab bukan alim ando pagtawbat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amura kuman yan namin ubat sin amin pamisarahan nyo yadto. Amin maka pagtawbat kamu maaf kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di kamu mahinang taureng ha mga amin lugi hadlaw akhirat. Nain ini mga kataw temang horan laong hi Ibn Taymiyyah, damikyan dahil sabi ni Ibn Taymiyyah ini na hambuk ng mga alim dakula. Bang di kate, mangudyo-udyo pa yung kaibanan. Aon pa ni imiyan, nakaunad to. Iday ulawa lamang aon pa mga buhi bihad to. Laong na, in Quran yan laong nibihan, bukway ron dado lang na publik, bukan dado, way ron halga ba matubihan. Sa amin kitab-kitab nila matubihan, biya naman unwad to. Amwat yun, dito rin ang mga magtatasawp isab mga bihad to. Amwat yun rin ang mga magtatasawp matubihan sin amin uno. Na, iyan mga kataw tayo manghuran, subay kita niyo magad sin panghindo. Isiyo-siyo manghindo ka to. Bangin panghindo kayo mo matubihan sin uno, bangin panghindo kayo mo matubihan amin bunal, inyan tayo makaw. Bang panghindo din sa Quran, tayo makaw matubihan. Tayo makaw matubihan sin amin uno. Tayo makaw sin amin panghindo yan. Misan pa saitan naghindo kay mo. Batin niya buhuray ramatuhan. Saitan ni nagbaita kaniya matuhan sin amin uno. Amuin sin ayatul kursiyan aman basta matuhan. Mapula og sa mga saitan matuhan. Sibu da saitan manusia, iwan sin saitan jin matuhan. Mapula og matuhan sin amin uno. Na inya do pagbaita para sul amo adulongin kaya bisara long sin mga laknat yan matuhan. Amurating bisara nila bunda. Sabab may tado sabab kimugdan matuhan na pang Hindu sin Quran. Naisiyos-yun ng Hindu sin Quran, isiyos-yun ng Hindu sin sunat sin Nabi alayhi salatu wassalam, na minsan pabiya sin kayog sin haraig ko ini. Tayo maan yung matuhan. Sabab ilmu dakula yan mga kataw timuhuran. Namin pang Hindu yan matuhan. Wayroon na to, umalga din sin namin kiyabeta kanyo. Na tungod sin pag-Isra, pag-Gan Mi'raj, iyan mga kataw timuhuran, bida ay namin kakatinang, sin kita niyo, bang kita niyo nag-celebrate ka agisa, ando, tindukan niyo sa bahayang, amuin narasin Rasul alaihi salatu wassalam deng hagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mari katut taniw katana ando ayaw taniw parapatan in Rasul alaihi salatu wassalam so kita niyo adto maulong makasih hapangho nato Muhammad alaihi salatu wassalam sabab biya nga kuhan niya pangakuhan namo madtubihan na hindi mga kuhayan na amo nadto in nganda kuman madtubihan umat sin Nabi alaihi salatu wassalam amuin sampai kaubusan nari siya makainom deng hamuin haug sin Nabi alayhi salatu wassalam ngan muslim sa nari siya makaunwad to sabab na unwad to inuno
aunwad to namin uno yaon. Na pagpatumtum ko mga kataw tayo manghuran, mga amo inta ulabi-labi to kami mga darawa alim, kami mga tao taga pangadji matubihan, sibo darain din matubihan ng uno. Naando tumtuman ni baita sin Rasul alaihi salatu wassalam, man aana mubtadian pakadaan na lahad mil Islam. Isyu inta amuin tumabang hatao magbibidaa, nakatabang na siya naglubusin agama Islam. Katabang na siya naglubusin agama Islam. Akan na mga kataw tayo manghuran, laong niyo na, Ustad Muhammad, may tandihan mga uno yadto. Buko na, kung saan nagbaita si Jab, baita si Rasul alaihi salatu wassalam, in hadis yan, muttafaqun alay. Muttafaqun alayin unad. Aun pahambuok man to yan hadis, man ahdas hadasan aw awa mukdisan, pakadlaan Allah. Isyu matuhani namin uno, nagpaawon sinamin pakaradyaan bago matuwihan hati ni amin bago ini amin wala na nahinang agam hamasa sin Nabi alayhi salatu wassalam amwad to yung pag-ianon amuin bago matuwihan amwad to yung pag-ianon pakaradyaan bago bukan amin bago mukerngugan akan na mga tao rin diha kato ana ba gulong na bang aon magnay sa tuong muno amin tagna namot day diha ini amuan long nin mga ilmu bago pag-ianon mga ilmu bago sabab may taatubihan ng kaiyan sila sabab in sila halam harong bahalo maduhan may panghati nila uno agama. Alhamdulillah bihaon amuin uno misan pahati ko uno in amuin pakaradyaan si mga tao mag-uno yan na inyad to mga kataw tayo manghuran tantun sadya amuin di na magubi maduhan sabab yan na maduhan yan na matambok yan na makakayog yan na malanjang yan na pandak maduhan nang ngapot sin amuin hinduan ni Muhammad ibn Abdul Wahhab amin hinduan kiyawa din ka Quran iwan kiko hinduan kiyawa din sunna sin Nabi alaihi salatu wassalam. In mga nakaunad to, nakamira ini matubihan. Tagon pa ako sin kay ban guro bata-bata lang na matubihan. Guro bata-bata. Aun dunhan Hasan Tabalbarayan. First time matubihan. Amo din unwat bangyan paggansin ko na to may mga panagnaan ko to nakahutba dahil dun kami Masjid Santa Balbarayan. Tindog ako matubihan. Wala da ako pag imam, wala da ako matubihan amuin kiyahagan. Laong ka kasi namin yadto katumtuman ko to yadto. Di ako laong na kumhagad laong na sin amuin biyata mo doon. Laong ko pa di pa imam bukod day maksud ko matuwihan magpakahagad. Sa in maksud ko sa matuwihan magpasampay mga tao sabab makaunuhan ako ni Rasul alaihi salatu wassalam. In Rasul alaihi salatu wassalam sampay pabihaon di maambatin nagkukupur ha Rasul alaihi salatu wassalam. Kita ko lang ko. Napukon dato ang important. Saan important ka amin nakapasampay ako. Di mo hunghang karay, nagdohong-dohong kami. Laong ka naman tahon na ako lang nabihan nag-ibada. In guru ko makapanaw ha babaw ragat. Alam mo na akong tao ini. Naway na ako nagkaiba matubihan. Suway na limabay mga 2 minute hati ko lang. Kapadji. Magmaapman ko lang. Magkadto ko pa uno. Magkadto ko pa suog. Laon magkadto rin sa buto. Iuto pa matubihan uno. Way pag-adat matubihan. Sabi utuin mga bata-bata matubihan. Inamin yan mo uto-uto matubihan. Magkadto ra ko sebelum kapasilan. Laon na magkadto to. Ano lang kapadji. Di na kanong kung magsakat mga kapalan siya. Magsakat dahil sa mga matubihan. Ano lang kapadji. Maapat da ko lang kuwihan. Bugitan in ilmu amin piaguruhan mo at datawad to. Yakkalan ko lang. Putingan lang kinang naghindok kay mato. Mangakal. Bang lang ko buhi pagkalaw ko bihawon. Law na way na law na. Bang buhi pa lang ko matubihan pakawaan man to bagahon ko. Sa buhay patutlong ko laas mo amon akkalan niya ko. Sabab may taag tulong ko. Sabab bang yan to hinduan niya ko sin ilmu matan niya matubihan. May taag ko rin makapanaw ka paboragan. Bang kau hinduan matubihan sa yakkalan ko hakan na bugitan ni namin ilmu nakawa mo rin kanya to. Kaun na kau pamin Quran, kaun na kau pamin hinduan sin Nabi alaihi salatu wassalam. Aun dahil sa bambu kampung na mo matubihan, in ilmu na sa tasaw. Na, aun mga pitulatip kuno matubihan ni namin unuhan ito. In among in jekilan, pitulatip. In jekilan matubihan. At ini amin latip, in amin biya mapinurak malunok. Utok matubihan at tawa unad ito. Nalaong ko, ang mga kampung ko pagkahi, nagbayt abihad ito. Bang kamuhan daw kumiyaw na pamin jikir sin Nabi alaihi salatu wassalam. Daing katan, sibo dalang malunok iban sinamin uno. Sibo da malunok mga dila sa atin mga latip pag yanon niya. Dito akong damag tutum mga utok matuwihan sabab na unwad to.
muna ko pa amin pagjikir si Nabi alayhi salatu wassalam salta qualified din katan. Qualified din katan matuhan magjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag yan lang ko, pag ano niyo yan, nari pa lang ko matuhan mag-qualified din kayo banan. Sabab na, aon pa style matuhan kuno sinaming pagjikir nila. Aon pa style matuhan sin pagjikir nila matuhan. Na ibang talian nyo ba lang kumarayaw? Amin pitulat tipad yung inamin jikiran nyo. Biyadinin utok amin unuunyo, kulakub unyo. Mapupuda sila pinalka jahanam. Sabab wala na kalamuda pagjikir nyo. Sa kaon ka mo pagjikir sin uno, amuin magad ka mo sin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban aturan sin Rasul. Daing katan matubihan. Sibuk damat tugas, iban sin malunok doon haming ginhawaran. Agad na tulang po katani namin umat ito. Na murah-murahan mga katawte manguran ay kamu mag-ama bangsa upama matubihan ni namin bisara ko amin biya mga di nyo kabayaan na ano panghindo yan ito rin ang Quran. Panghindo rin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab apo kalaungan bangka amuin hibak mapag-Israelan magpag-mi'raj amuin pag-celebrate mo amuin magpataad ko sindulang mo apo kalangan to dyan tumayan sa baka inamin uno inamuin pag-Israelan pag-mi'raj sin pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pamarat saya sin Allah subhanahu wa ta'ala salta kita anyo matuhan inamuin uno inamuin mga piyagkabayta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biya na sin mga amuin kita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aon day ang mga tao amuin di ni sa makatindog matuhan di makatindog intian di alagbay namin tiyan matuhan pag asubusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuyan lang ng mga tao akilor riba amoy magkakaon sin ganda riba narika atin way nabihan ba sin uno way nabihan ba sin amoy 5-6 matuhan ang pabihan bukod na kuno matuhan 4-7 na mga kaibanan na way nabihan sin amin uno na lumukay ini namin 4-8 na. Naway nabihan sinun na inyan kan dariba. Ikalagot sintian yan sinamin tao maguno adlaw akira. Di siya makatindog matuhan baya si malengkam biya sinamin amin lialabhan. Laya kumu na ila kamaya kumu. Ila kamaya kumu laji yatahabbat musaitan minal mas. Di siya makatindog malengkam biya sin panindog sin amin tao matuhan amo inyo uno yaon. Amuin lialabhan sin saitan matuhan. Bihani namin tao magkakaon sin namin ganda riba mga katao tayo mga nain iyan maun ko pag hinangan sin uno si magaganda riba lamud dakaw maun ko mag security sin paggaganda riba lamud dakaw maun ko magsaksi si magaganda riba lamud dakaw maun ko paamin uno tumatawang sin namin uno yadto sin namin pakaradjaan nila to lamud dakaw sin namin pagganda riba matubihan sabab nain yadto wakun nari akan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab hindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan dito na ko nakabutang kami katapusan dito hindi akan kati sin Allah subhanahu wa ta'ala maghinang marayaw pagtulong tabang kamo maghinang marayaw iban magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan hindi akan kati sin Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'awanu alal ithmi wal udwan murah-murahan mga katawte manghuran magmupaat katot kanyo mga amuin palanggunganan ko amin iyan nagdarungog katan na murah-murahan amuin hidayatan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pa amuin manggayunggong sin amuin uno manggayunggong matuwihan sin amin hinduan sin Quran iban sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam biadin ini kahidayat katot ba sin uno sin Allah subhanahu wa ta'ala suway kau kumapatudun ha Quran ang pakaw matuwihan amuin uno suway pahuguton mo panggayunggong mga Allah subhanahu wa ta'ala inamoy pamarat sa mga patrantarabul alamin ang pakaw kahidayatan bang di matubihan na sangsa sin simud ta matubihan ako ini imian halam hidayat sabab law sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim isiyusyu in taw amin na magbugtod sin amin hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat to kaya hidayatan na siya mong padaan maguntul. Bukod namin makadawa hunta sa jamat tubihan. Laong pin ako ini matubihan na hadaan maguntul. Sinyat to ko halang hadaan kaming kukan magdiyan. Amuhan inamuin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangka mabak sin amin magunad to na magunod ka man diyan. Manggayunggong ko hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinduan sin Quran iban sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wasallam ayaw ko mag-abbo matuwihan bukod mag-abbo na sadya ka matuwihan biya na si mga imiyan kan Muhammad ibn Abdul Wahab bukod alim na inyad to isyon alim siya may yato siya imiyan lihat bukod alim Muhammad ibn Abdul Wahab siya na pagkanyari kaingatan matuwihan Muhammad ibn Abdul Wahab at alim na siya di siya maitong alim sabab la ya'lamu aliman illa alimun
wayroon makaingat sin tao alim yaon malainkan amura isabin tao makahati madyan amura isabin alim madyan diaat kita sin Allah subhanahu wa ta'ala la tujakku anfusakum wa huwa alamu bimanittaka ayaw kamu matuhan magbansag sin ginhawaran niyo ayaw kamu magmalingkat sin amimbaran niyo batlaong niyo mga kamuyan tao makahati tao makaingat inyadto ayaw na kamu magbihadwat sa babi na Allah subhanahu wa ta'ala siya amuin makaingat si mga tao nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala apu kuya rin na rimatong amun ambuok apu kumatulihan amun insa Allah subhanahu wa ta'ala siya rin makaganti ka insa Allah subhanahu wa ta'ala pangayo kurwa amatulihan mamanin apu ko ini amun dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amun hidayat salta pangayo ang kakatan kaguruhan namin nakapagguru ka ando kataan sin panugo ko kakitaan niyo bang simanla amin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang rasulnya ando patumtuman yung taod mantubihan mga tuwan amuin kataan si mga kagurupan amuin nagkahinang nabihamat sa babin maad muro mga katao tayo mga uran lain yan akan nahati ko diyang kihon na si mga kaibanan amuin malumiin pangatayan sa babsin uno sa babsin amuin sampay aon na mga uno aon na mga doctorate matubihan kaya nga mga murid na mo maluman naman kami misa mag-uno yan na magister mga uno yan nasa alhamdulillah kalna sinagama namasi sila nagmamartabat matubihan sa bablaong nila nabangbog ko na yung paghindo niyo rin na kami makaabot mong pamibihay ni alhamdulillah in mga tao makahatis ng panghindo sa Quran namin bihati matali nila bangdi namin maba matubihan namin kay banal bukon yadto amin una in yadto bang aun di yung magmatubihan yan bukon alim Muhammad ibn Abdul Wahhab na yan wa indalla ala sayin wa innama yadullu ala jahli kailihi bang manunjukin mga yadto na manunjukin na sin kajahil sin naman ito nagyan yan mahuli sa lamdo ako ha mga tao nagdurungog katan maman kita niyo amuin dihilan dabaya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dumungog sin panghindo sin Quran iban sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin